haray ɗo yo mi uddita yimɓe ɓen ka lande ɗo yimɓe ɓen kala faalaɗo landal mo wawi waɗude star 61 ko ɗum woni étoile 61 haray waɗande wotere hara na waɗugol laabi ɗiɗi sa waɗi laabi ɗiɗi ara yaltay woni ko nde wotere waɗata habboɗa hande kadi ha turuma on hewta haray ɗo min faala kadi andintinde yimɓe ɓen haray ka laawol kisal no andirɗen noon e jumaje ɗen fof haray bayana on no woodi haray talataje ɗen alkamsaje ɗen kadi haray darsuji no woodi fi sonnaɓe ɓen haray 20h30 l'heure amen menen Angleterre 21h30 l'heure français on inchallah haray kadi kala ɗo ɓen tori yimɓe ɓe yawgol visita YouTube laawol kisal on haray bayanaji dolle e darsuji buy kadi no ton haray yimɓe ɓen ɓeyditoto ɗon moƴƴa inchallah faalaɓe rewtade ɗen quranaji ɗen no fira toon matino diine on defte buy modi gontota ko haɗa so yeeka YouTube on waɗi YouTube e laawol kisal haray ɗon wawi yiide ɗon daron kala ustasiji mo faala ɗon haray jentoɗo inchallah haray kadi e tenen jeɗen fopp ɓe wattay bayana kono hara ko redivision bayana on e 19h30 l'heure français on hara ko 18h30 l'heure amen menen Angleterre ga inchallah haray ko bayana kadi mo woti haray jentanoki wattete ka laawol kisal ɗon haray yimɓe ɓen jento inchallah joni haray ɗo min darde ɗo won landiɓe men haray kadi usagen ɗo min udditan ɗo haray woɓɓe go musidɓe men wonɓe Francis sarsani on ɗo hande ba yimɓe ɓe ara noddude wallitagol sarsugol ngol joni haray min ala yewtude inde maɓɓe nden kono ɓe mata ton haray ɓe tori duwa inchallah haray yimɓe ɓen no wallitade noddude fi tawi ara ko nagine ni ɓay haray ko sarsugol mbuuɗe fi ɗaɓɓugol baraji yo inchallah haray jaɓa o goto kala no toraka hekkori yo waɗanɓe duwa nam allahu waɗu joddi maɓɓe nin aljanna firdaws o lontinanaɓe ko ɓuuri moƴƴude ka aduna ɗo o tabintinayen fo wondude e maɓɓe e hoore laawol kisal ngal mana woni sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam no ardiɓe moƴƴuɓe ɓen famiri noon hanko allahu o ɗettita en e hoore ɗum ɗon o danda e lette makko ɗen aduna e lahara o okka en moƴƴere makko ɗen aduna e lahara amin a yarab jori blan udditande ariɓe ɓen waɗude ɗo assalamu aleykum ɓe numéro mum sakketeur 0399 assalamu aleykum waleykum salam warahmatullah usagen no jentiɗo assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah naam lamari ɗo lande so lande attingal ngal ko wonɗuma ɗon ko wasiya ɗon sunnaɓe wonɓe jokkugol sunna e ɗe leyɗe ɗe wonɗe nga fino ɓe ɓurta ñiɓugo ɗe mum hara ɓe soñjaki naam hara ɓe soñjaki wona honno yani hara ɓay ko mi woni ga fayda sunna heewaka jokkede moƴƴa ɓay ko yiɓon tigi waɗo hijirama ɗum tawi komi duttu e wonugol ga nam ko ngal ɗo landal nam ko ngal ɗon taw asihe alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in e haray fayda ɗo na alhaali sonnaɓe ɓen tun no yehi ha hewti hedde duyɓɓen dal neɗɗo mo tawata ko neɗɗo julɗo gomɗinɗo allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗo alayhi salatu wassalam haray yawgol makko ka leyɗe ɗe tawata ko leyɗe heeferaɓɓen karamo koɓɓen ɓe maaki no mari chartiji fiyo wawu sellude noon sen ndaari wona deftere no wiye awsaqu ural iman ɓe oɗo karmokojo tedduɗo waɗi cheikh souleyman ali cheikh rahimahullah ma si tawi en ndaari wona deftere no wiye fatawa shar'iyya fi lmasail al asriya e ulama ul lajna ɓe landa fi muɗum ton kadalika cheikh uthaymin alayhi rahmatullah kamɓe kadi ɓe landa fi mum ton ɓe maki ara neɗɗo si tawi hawri o yahay e leydi ndi tawata ko leydi heeferaɓe arayno landa e makko kanko neɗɗo on ko fanɗi wo chartiji ɗiɗi cheikh usamin watti charti tammo ɓe waɗi tati charti arano on oyo taw kanko neɗɗo on mo jogiti gandal ko yowodiri e fiyake diina makko kan yeru ko tawata goɗɗo wawata mo hande kadi jiiɓu jaɓannade e diina makko kam mana
hande kadi goɗɗo wata nadoyde shubuha e haqqille makko ɗen ha wawa mo ittude e kaɗo dina ha sikkintinamo dina makko kan tamo jogui ngal ɗon gandal. ɗin mun ɗum koyo taw nokku kan wonɗon kadi mo mari istita'a feññingol dina makko kan o rewa e allahu tabaraka wa taala hara koye hoore ɓuttu imana o waɗay hijabu o yahaka o faala yaade o wala probléme hara ko hijabu kamil o accita e waare makko nden hatta hay hunde fus mematamo conci makko ɗin kadi ɗi wonay ka sengo dow kolbule makko dérangetamo hay hunde o juulay e sa'a leere on ka hewti ɗon si tawi hawri o nani no noddinay ka juulirde o wawa yaade o juuloyata probléme ala o janggay dina makko kan mbimana o waway gollitirde dina makko kan o feññinaka no islam wiiri noon tawa hay goto sakkaki mo. ɗiɗo chartiji ɗiɗi woni asliji ɗin. Cheikh Ousaimin ɓe watti yeeso ɗon tawa kanko neɗɗo on ko haaju naɓi mo maki ara na yawgol inna ko fowtagol yeyi kago neɗɗo marɗo jawdi o mari piiji hedde ka meɗen ga fuu o yiwa e leydi julɓe o yaka leydi heferaɓɓe wenna ko fowtagol woni yaade ɓe maki islam jaɓata ɗum ɓe maki amma si tawi ko ittimo ko yeru haaju ɓe mana ko yahowo soodugol marchandise ton o ara o yeeya ma o naɓa woni ton o yeeya ɗum ala ella ma ko yawɗo janngugol gandal nafaygal ngal tawata dagingal alaka janngede ka leydi ka o wonɗo ma leydi makko nin imana jama on no tampi toon fiyake arsike no metti fi o yalta ko ɗaɓɓere o yeyi kono hara ɗi chartiji ɗiɗiji arani ɗin ɗa no timmi on no wawa sellude si tawi ɗiɗo ɗi timma e makko karmo koɓe ɓe maki no waɗɗimo waɗugol hijira e ndinɗon leydi o yalta e mayri par ce que hifdu din o jeeya ɗum e min ad-daruriyat al-khamsa renugol dina muɗum kan o jeeya ɗum e piiji joyɗi neɗɗo on landa fi muɗum ɗin aray oɗum ɗon woni fiyake makko o foti ko o suddiɗo ma ko o duyiɗo si chartiji ɗin no timmi aray alhamdulillah mo wawi wonde si tawi ɗi timma aray ko moƴƴanimo kanko neɗɗo on ko yo iw e ndinɗon leydi wata o yeebu dina makko kan o yahaka o wawata hisude par ce que allahu wi inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun leydi an ndin no yaaji min turre weela hada wa billahi tawfiq. Naam. Naam ko kiran kon hare kon budu moƴƴande sunnajo so ko yow ko yaasi o yaa ko école wano o golle ka ko yo ñibu ko suudu makko on ko yowondiri alhaali sonnajo on asli sonnajo si tawi en ndaari ka fatawal muhimma lil allamati al muhaddis Muhammad ibn Nasir ad-Din al-Albani rahimahullah ɓe maaki wonde al aslu lin nisa'i ko luzumul bayt wonde asli o wonande sonnajo on ko wonugol ka suudu seede muɗum jomi mi wi wa qarna fi buyutikunna allahu wi ñiiɓe ka cuuɗi moɗon kono sharia no daginana mo yaltugol yaha e haaju mo islamu dagini yalanon ɓe maaki inna allaha adina lakunna an takhrujna li hawaijikunna yande seydina umar ibn al-khattabi ɓe yiwno yumma sauda sonnajo nelaɗo alayhi salatu wassalam o ɓe maaki yilto ka suudu haa ton taw yaltu ka yaasi yumma saudatu ɓe yilti ɓe tawi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe sifaniɓe tawi ko haaju mo islam dagini woni ko yaltiniɓe nelaɗon ɓe maaki inna allaha adina lakunna an takhrujna li hawaijikunna allahu daginani on onon sonnaɓe yaltangol haajuji moɗon ɗi islamu dagini ɗum jon noon koye nder ley yaltande makko ɗon allahu subhanahu wa ta'ala o wi wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati l ula si on tigi no yaltude wona yo yaltingari makko kin ka kene wata o feññinki ka kene wata o yaltin cuɗari makko nin ka yaasi par ce que ko inete a tabarruj wala mawɓe maaki ko izharu l mar'ati zinataha ko feññingol sonnajo on cuɗari makko nin ka yaasi ko ɗum innete a tabarruj so o yalta o ɓorno conci islam o suddo gila ka ɗuure makko haa ka teddude makko si o yaha ɗum kadi ko yeru ko islam newnanimo yo o yaw kon tawa mo faamodiri e moodi makko on no jonni mo ɗuma yawgol amma si tawi koko yowodiri e fii golle ka yaasi si tawi golle makko ɗen ko golle yowodirɗe ko sonnaɓen tun gollata tawi o faamodiri e moodi makko tawi o timminayi hijabu makko on e muɗum jillodirta e worɓe ton o wawi yaade o golla charti goo o dagi si tawi ko gollal dagingal
ɗiɗi moodi makko newnanimo, tati o waɗay hijabu makko on, nayi o jillondirta e worɓe jananɓe e nden nokkure kaɓe gollata ɗon, mbi mana ko kamɓe rewɓe gollata ɗon no sella. amma si tawi hawri kanko sonnajo on o yalta woni o yaha o golloya golleji ɗi tawata ko golleji ɗi worɓe gollata kopiji ɗan, parce si tawi mo mari dépense makko on, manam woodi makko no fawtimo dépense on, aɗa yaltugol yaha golla ka yaasi, sina golleji ɗi tata ko sonna ɓen hertori, aɗay sellantamo yawgol golloya ɗum ɗo. allahumma illa sina hara o ala ko dépense mo few, ma dépense on ala yonde, o yaha o golloya golle dagiɗe ka tawata o wawata lundade sharia dina, hara kadi mo ɓorni conci islam sellude. ay sen ndaari deftere no wiye mas'uliyatul mar'atil muslima, ɓe yewtay fi ɗum ton moƴƴa. donc sonnajo on koye wattu yili moƴƴa, yawgol golla e nder sa ɗum wona sal goto ka jillondirta e worɓe, islam no haɗi ɗum ɗon. mono faala no yiwde konnguɗi karmo koɓɓe e mum, so ndaari min fatawa ulama il baladil haram, karmo koɓe lajjina ɓen no yewti fi muɗum, ɓe landa fi sonnajo gollowo e nder sal goto hara mo wondi e worɓe nder ton, ɓe jillodiri nder ton, ɓe golla e golle goote, misal wona atelier de couture ma ko nande si farimpeji, kono rewɓe e worɓe fof no e sal goto, heedode ala hakkunde maɓɓe, ɓe maki ɗum no sellata ko ikhtilatun bayna arrijali wannisa. ndan haray ko yo aynitu moƴƴa si faɗin noon peeji. waɗo billahi tawfiq. amin o yiyaka. salamu aleykum wa rahmatullahi. ɓe numéro mum sakkitori 65 91. salamu aleykum. waaleykum salatullah. lan marɗon lande ɗiɗi. naam. landal ngal aranal ko yowodiri fayda e koko oya landiɗo joni ennayi ko deftere cheikh albani koɓe yewti fi hijra mi yii hadis ka wonelaɗo sallllahu alih wa sallam hino maaki o allah jaɓanta golle neɗɗo silmuɗo e leydi heferɓe tan ko iware ndi leydi makko ɗon o feeri o yehi ka julɓeɓe hara ko silmuɗo. ko on maana hadis ɗo woni mi faamaare. ko on ɗon noon hadis e hoore muɗum woni firo muɗum ngon, mana neɗɗo silmuɗo wonɗo ka leydi heferaɓen o iwaali ɗon o yaha ka leyɗe julɓe ɓen, ko on mo tawata ka leydi ka wonɗon o wawata feññinde diina makko, kan ɗi chartiji ɗi yewtuɗen ɗaɗi timma. amma si tawi ɗi timmi tawi o woni ton kanko neɗɗo on tigi mo wadde wona da'waji e ko nande si faɗin piiji ala yalla. ade si tawi en ndaari wono oɗo qissa oɗo sahabajo tedduɗo Tufayl ibn Amr ad-Dawsi, so ndaari ka suwarun min hayati sahaba, oɗo nde arno o jaɓi islam o Makka, ɓa o jangi e juuɗe nelaɗo alayhi salatu wassalam, yeru ko jangi kon o wiwno nelaɗo alayhi salatu wassalam o faalama yaade ka maɓɓe Daws, tayle kanko tu woni julɗo on tuma saare Daws fof. o wi yo nelaɗo on toranomo allahu yo allahu waɗan mo kawake, o tawata si o yehi o wowli ɓeya si yi ɗum ɗon e makko ɓe jaɓay ko ka mana koko allahu on neli nelaɗo on, ko on nelaɗo jannimo ko ɗum o addi. nelaɗo on tori allahu subhanahu wa ta'ala, allahu wanni mo jalbendi molanande ka tiinde makko no wa ampul torsoni, tuma o wi yo nelaɗo on toro allahu yo allahu waɗu ka tuggordu makko, allahu waɗi ka tuggordu makko o yehi. kono nde hewtuno Daws ɗon o nodduno o noddi ha allahu waɗi baaben makko e ɓengu makko jaɓi, kono luttuɓe ɓen ɓe pop maɓɓe ɓe sali. kono nde o artuno o taynela wattude Abu Hurayra kadi jaɓi, o immi o ari taynelaɗo alayhi salatu wassalam, ɓawo humpitiɓe Abu Hurayra ɓe maki mi hayni nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe hucciɗa ɓe wadde du'a, mi sikki ɓe huɗa woni yimɓe Daws ɓen, ɓe tori Allah, ɓe tori ɓe maki allahumma hdi Dawsan, allahumma hdi Dawsan, allahumma hdi Dawsan. ɓe makani Tufayl yilto tawoyaɓe. Tufayl hooti woni ɗon noddi e diina kan, galle kala galle heɓi gomɗinɓe allahu subhanahu wa ta'ala. eɗen haray ma'ana hadise on ko si tawi hawri ɗiɗa chartiji ɗi timma, tawa himo ɗon yo eno feññinta diina
o ya feññinta dina ka wala ka hefera ɓen o ala le gollude ko islam landi ko par ce que o wala wawde wadde ko on ɗon woni ko fiyake muɗum janta fi muɗum e hadis on. Allahu a'lam. jazakumullah. Landalan ɗimmal ngal minani hiɗon yewta e bayana ka wonno ɗon yewtude fi usulu salas wonno ɗon sharhude har ɗon yewtude fi shirkoɓe innuɗon honno yimɓe rewoɓe qabru ma yohoɓen karmo ko kala ko humodiri shirku wonde maɓɓe du'antake ɓe juulitake ko ɗum ɗon misalno ɓurtude faamude ko homɓe take du'antake bi maana ko si tawi hawriɓe maayi amma si tawi ɓe maayaali haray no sella yo ɓe du'ane ɓe torane allahu yo allahu fewnuɓe e yihay exemple mum oɗo qissa mo jonnuɗen joni ɓeɗo yimɓe ko shirkaynoɓe wonno daws kono allah nelaɗo alayhi salatu wassalam toranoɓe allahu kono amma si ɓe maayi e hoore keferagu ngu yawgol rewa kaburu kañum ma yawgol karamo ko hoolo ko o wowlata kon e ko nandi e sifa ɗin ɗon piiji si ɓen ɗon ɓe maayi haray matu ala shirki l akbar ɓe maayi e hoore shirku mawɗo idan haray ko yimɓe ɓe tawata islamu no sali gooyo fure maɓɓe on loote islamu no sali ɗiɗi yoɓe kasange islamu no sali yoɓe juule no sali yoɓe surroye ka ɓerde julɓe ɓen so ndaari deftere no ye durus wa fatawa fi l harami l makki wal madani li cheikh mouhammad ibni salih al uthaymin alayhi rahmatullah ɓe janti fi ɗum ton dalil muɗum ka qur'an wonde goo ɓe du'antake fewu الله تبارك وتعالى وهي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وهي هاننا نلان عليه الصلاة والسلام هاننا قم بندو هاي قوتو يوترو الله سبحانه وتعالى يافو نتنو مايدو يشركو hay si tawi ko ɓadodiraɗo en ɗan ɓawo ɓangande ɓe wonde shirka ɓen ko yiite jahannama yaata si ɓe maayidi e mum tawi ko shirku mawɗo ɗum le ɓe wi ko woni sabu tippagol aya on konde bappa nelaɗon alayhi salatu wassalamu o feƴƴinno woni abou talib nelaɗon ɓe maki la astahfiranna laka ma lam unha mi torantoma allahu yo allahu yaafoma fodde mi haɗaka ko on sati allahu tippini on aya donc ɗum ɗon no holli e aya goo kanko allahu wi inna allaha la yahfiru an yushraka bihi wa yahfiru ma duna dhalika liman yasha holli en kala neɗɗo mayduɗo e shirku akbar o yaafotako yo noon madama o yaafotako ala ko torimo yo accu o wi o accata si a torike mo yo accu cheikh usamin ɓe maki a heɓay bakkatu par ce que aray an tigui a lundike mo kanko wi hananama ya toro yo yaafano ɓen ɗum donc aray non ko hunde nde tawata ko hanande wattede ile muɗum moƴƴa kono kosi tawi ɓe maayi tawa kadi ko shirku akbar ɓe maayide muɗum ma kufru akbar ta ɗo koko yaltinta islam nam landal an sakkitoral ngal ko fi waɗugol photo e image e sifa ɗin piiji kala ko humodiri e wonki nani wonde man tigi doaka wadde ɗum ɗon doaka desinde doaka fen waɗugol peinture doaka kadi accude ka suudu mum yo noon kon ɗum wajoto ɗon en hannde avec jamanu ngu no fewndiri ɗo ni piiji ɗin fof fayda no wonde dsm piiji soodeteji ɗin foti ko livre ji goo foti ko piiji gollirteɗi ka suudu e sifa ɗin piiji ara no wondi ko ɓuri kon e yimɓe ma kulle haray ko ɗum won tigi hani wadde ɗum ɗon fof nam bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah fayda ko yowondire fi masalatu taswir mana taswiru zawati l arwah yowondire fi mbadingol piiji marɗi wonki ɗo woni hande albala o molanaɗo mo tata jama on no jarribora joni noon hunde nde tawata jama on ɗuuɗinde waɗugol ɗuuɗugol maɓɓe waɗugol hunde nden ɗum ɗon tun sellinta hunde nden dagintande mana piiji islam ɗin shariaji islam ɗin dagagol hunde na e ɗuuɗugol jama waɗa eɓe ɓe woni ko darete ɓe yi jomi me wi wonde in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah o wi si a ɗoftike yimɓe ɓurɓe ɗudde ɓen ka leydi ɓe majjinte e laawol makko ngol kanko allah yono ɗo masala
tirugol photo filmugol desingol settugol kala ko mari wonki ko nande sifanin peeje hono laaɓi fayda ɓe mari tun ko waɗante jama on i haala seeɗa e defte ɗe ɓe ruttuto e muɗum ɓe yeyi ko henti ana deftere no woodi ɓe yiyande fatawa kibari l ulamai fi taswir nden ɗon mo ndaari ngarongon ɓaawo tawi ɓe desini appareil on ɗon kañum e caméra on e ko nandi e sifa ɗin ɗon peeji o yiyay ɗon ko kibari l ulama ɓe yewti fi muɗum ila cheikh mouhammad bin ibrahim ali cheikh ha hewti e cheikh abdulaziz ibni abdillahi ibni baz cheikh mouhammad ibni salih al uthaymin cheikh al albani cheikh muqbil en e ko nandi e sifa maɓɓe fuu ɓe addi cheikh fawzani en e ko nandi e sifa maɓɓe konngudi muɗum no adda nder to kadalika woodi deftere goo ɓe wiyande i'lamu nakir ala almaftunina bitaswir cheikh hamoud ibni abdillahi tuwejiri ɓe addi ka deftere toon hadisaji 31 e tawata ko sappantoɗe en wonde waɗugol ɗin ɗon piiji no harmi hadisaji 31 e ndaari wona ndeɗo deftere ghayatul marami fi takhriji ahadith alhalali walharami lilqardawi mo cheikh al albani waɗi o raddana ala yusuf alqardawi e deftere yusuf alqardawi nde o windi alhalalu walharam cheikh albani ka ruttayno nden ɗon ɓe waɗi deftere no inne ghayatul marami fi takhriji ahadith alhalali walharam ɓe addi toon ko yonata ko hollata e wonde ɗum ɗon ko hunde harmude kadalika cheikh fawzan tigi e hoore muɗum oɗo irshadu sahih al irshadu ila sahih al irtiqad cheikh muqbil no mari deftere nde wiye hukmu taswiri zawati l arwa ellimiɗe ɗo ɗe juuta e moƴƴa on falde wi'ude ko wonde no laaɓi pos mbaadingol ko mari wonki sina yiru ko daruri ari e mum kon no harmi non no ari dalilaji yonayɗi ka sunnanelaɗo alayhi salatu wassalam hadisaji ɓurɗe ɗudde ɗe gadi ka sahihayni ɗe woni e ndaari hadis wonɗo ko sahihayni ittaɗo abi hurairata radiallahu anhu hadis al qudusi allahu wi wonde man azlam mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sha'iratan aw liyakhluqu dharra o wi ala neɗɗo ɓurɗo toñude hewtiti wonɗo yaade ɗo no nandindina e ko o woni ko tagi kon kanko allahu mana ko mari ruhu kon no wari hadis abdoullahi ibni abbasin wonɗo ka sahihayni ñande goo neɗɗo goto arno tawi ɓe o inni kanko golle makko ko desingol piiji o wari tawi ibni abbas o landiɓe o ɓe waajomo fi muɗum ɓe ɓannimo takko maɓɓe ɓe maaki ɓe nani nelaɗo alayhi salatu wassalam no maka kullu musawwirin fi nnar yuj'alu lahu fi kulli suratin sawwaraha nafsun aw nafsan fa yu'azzabu biha fi nari jahannam ɓe maaki nelaɗo o maaki kala neɗɗo mbaadinowo ka aduna ɗo ko yahowo yiite jahannam si allahu yafakimo ɓe maaki o waɗanoyte kadi e kala ko o mbaadini ko ruhu o lettiroye ɗum ka ñalande dargal ka yiite jahannama toon ibne abbas fewtimo ɓe maaki wa in kunta la budda fa'ilan fasna'i shajara wama la ruha lah si tawi feere ala ko ma tum waɗa ara desingo leɗɗe ma desina ko ala ruhu amma desingol ko woni ruhu kon ɓe holli e wonde no harmi ka hadis ibne mas'ud nelaɗon ɓe maaki wonde ashadda annasi adaban yawma alqiyamati ko almusawwirun ko ɓuri sattude lette ñalande dargal ko mbaadi neɗɗen ɓe maaki e hadis goo la'ana allahu musawwirin e nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki man sawwara suratan fi dunia kullifa an yanfuha fiha ruh wa laysa binafikh hadis ibne abbas kala mbaadinɗo goɗɗum ka aduna ɗo o fawete yo wuttu ruhu e muɗum kanko neɗɗo on o wawata wadde ɗum yo noon ɗum ɗo ko albalaw molanaɗo hande jama on no jogi buyi kadi si a wowli ɓe nama cheikh ousaymin no dagini photo kamɓe ɓe makisi ko appareil on tirira ala ella ɗoyɗen hani wadde hunde molanade tension molanaɗo e ɗum ɗo cheikh ousaymin ko gonga ka arande lawol ɓe daginno ɓe dagini ka sharhu riyade salihin ɓe dagini ka durus wa fatawa fi lharami almakki walmadani ɓe dagini ka alqawlu lmufid sharhu kitabe tawhid ɓe dagini ka sharhu kitabe alkabair lil imam aldhahabi kono ɓe wanno taraju'o faalaɗo yi'ude taraju'o maɓɓe on kamɓe cheikh ousaymin si o yeeyi ka majmu'u fatawa maɓɓe
ka mujallad terlen ka mujallad 17 ka ɓe yewta ɗum fi oɗo suuraji ɗin ɓe windi risala timmuɗo tis goɗɗo windani ɓe lettre o wi a harayde jama on no wiwde on dagini tiragol photo kamɓe cheikh on ka jabagol lettre on ɗon on lettre mo ɓe jabori ɗon no ka nder fajimo on fatawa maɓɓe ɗon ɓe maati wonde photo ko ɓe wino dagi kon ko photo daruri sifa photo passeport photo carte d'identité amma photoji luttuɗi ɗin ɓe maaki ɗin ɗon ɗi harmi ɓe maaki kala dambuɗo e maɓɓe kadi ɗum kala dambuɗo e maɓɓe dagingol photo haray pellet o wowli e maɓɓe ko wona goonga on jaati ɓe maaki photo ko ɓe ɓuri kadi harminde kon ko photo lamɓe ɓen e photoji karmo koɓɓen e photo mariraɗo kadi ta ko fi souvenir e ndaari no gasa on tigi inna o jogaaki majmu o fatawa ibni usaymin joni yo ndaaru ka deftere maɓɓe wiyetende fatawa al aqida ka babu taswir o yiyey risala maɓɓe on ɗon donc cheikh usaymin wannota radiu e dagingol photo ɓe arti wonde no harmi nogo piiji ɗi jama on buy woni ukkendirde ono tawi fiyake on ko feeñuɗo henti aray waɗugol ɗum ɗon sina photoji daruri ɗin photo carte d'identité photo passeport photo ko woni ka mbuuɗi ma bandijo ni ko tirete photo fima ko yaltine ka yaasi e ko nandi ɗin noon piiji si luutodiri ɗum ɗon aray alhaali photo on ko hunde harmude alhaali filmugol ngol nafsu shay'in hoɓɓe kadi no gasa wiya o awa hay ka suudu kaaba no filmede si ɓe juulude se ndaari ka fatawa tiflil muslim ulama ul lajna ɓe landa fi ko wona ɓe landa fi filmugol masalan ka pay koye janngata ma juulayɓe saakita seedeji ɗin fii yo yimɓe faamu islam kala mo koɓe lajjina ɓen ɓe maaki wonde e dagotako ɗettugol hunde harmunde waɗirande wasila dawa ɓe maaki mbaadingol piiji ɗin ko mari wonki kon no harmi waɗirgol ɗum dawa dagotako wo salafu rewino e laawi selluɗi ɗi tawata ɗi lundaki islam dawa maɓɓe on resisi wiwgol wonde si a yiyali goɗɗo a famata yewtere makko ne ɗum na gonga en fo ɗen andi ɗum par ce que ɗen famude qur'an e yaali allahu on ɗen famude hadise e yaali nelaɗo alayhi salatu wassalam ɗen famude konguɗi imam malik e yaali ɓe ɗen famude konguɗi cheikh al islam ibn taymiyya e yaali ɓe no fo no nder to donc kamɓe ulama ul lajina ɓe maaki ka deftere ɗo wo hay ko wona filmede kon ka suudu kaaba wallahi summa wallahi ɓe maaki dagotako ɗo cheikh mouhammad al amin shinqiti ɓe maaki ka adwa ul bayan maɓɓe o ko ɓuri harmude e tirugol photo ma filmugol kaka suudu kaaba donc neɗɗo no hani wattude leyɗin piiji jama o jarriborama no moƴƴa ono siɗa faala hisude ko aduna hisoya ñalande garngal ko yarento e muɗum hada billahi tawfiq jazakumullah jonna sa hino ka suudu wonani ƴetten tun ka pampers ji fayɓen ka coñci maɓɓe ma ƴetten piiji wonɗi ɗin ka suudu hare kon wontiɗo watta ko wonani ka pampers ɗon haray hunde wotere no ɗon fii bobo ɓen ka coñci maɓɓe so ndaari ka fatawa kibari l ulama'i fi taswir cheikh usaymin no landa nafsul mas'ala landal ngal tigi bobo si o ɓorni annda jano kan si ɓornama coñci ma o ɓornike coñci marɗi photo no harmi yo ɓorno hay si tawnaka nder julde o woni joni noon bobo ɓornugol mo ɗum cheikh usaymin ɓe maaki dagantako mawɓe makko ɓen sodangol mo coñci ka tawata suuraji no e muɗum ɓe maaki no harmi ɓornugol ɗum bobo o si a ɓornimo ko an heɓata bakkatu ɓe ndaari ka fatawa kibaril ulama'i fi taswir masala on no waali to coñci no woodi ɗi tawata ɗi ala suura ko ɗin ɗon sodanta bobo ma o ɓornamo si tawi suurano e mum suura on hoore nden no ittu o itta hoore nden ma si yeeso ngon no ittu o itta yeru ko woni gon ka suudu kadi ko woni e potiji nebbe e ko nandi e mum ko on tigi heefu o itta suura wonɗo e nder suudu ko itteteɗo nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ittuno ko woni gon ka maɓɓe jibrilu seenino ka maɓɓe tawi ridow maɓɓe kum puccuno desini ɗon e ko nandi e mum jibrilu naatano nelaɗo on jokkiti jibril ɓe landi jibrilu maaki menen men naatta e suudu ka sifa ɗi woni nelaɗo landi jibril ko ono mi gerdata jibrilu maaki yaw taƴa itta koye ɗen itta koye muɗum ɗen few nelaɗo o waɗi ɗum e yumma aicha kande moƴƴinanno nelaɗo alayhi salatu wassalam e ɗuma oɓe wanno ridow kun ka suudu kon tawi goɗɗum no desini mum nelaɗo yiiɓe tikki yumma aicha ko sakkitorno ko taƴugol itta koye ɗen few e moƴƴinan nelaɗo o ngawlu haɓe awlo ko nande sifa ɗin noon peeji
donc holli en si suurano ka suudu goɗɗo ko yo ittu hadise ali ibne abi talib on tigi mo ɓen ton hadise abel miyaji ko ɗum nelaɗoɓe maake ɓe makan seydna ali ala ubi'ithuka bima ba'asani allah no jeeya e muɗum alla tada suratan illa tammastaha julɗo duwaka yiwde suura sina o bonna e mo mehemo few simo mari feere muɗum on ɗon woni ko duwa wadde aɗo billahi tawfiq jazakumullahu khairal jaza hari ko ɗum marnokom lande yakum nam sa assalamu aleykum woɓɓe no landitiɗo o wonani joni ko devoir koɓe jonnata pay koye konka l'école ɓe ara wo hara devoir ji ɗin kene hara no hara ɓeɓe desina noon wona photo kulloyni ma photo goɗɗum ka devoir ji toon woko honno noon ɗum ɗon kadi bon ɗo on fayida so andi si tawimi landama landal ko mami hoota ka karmo koɓɓe jaabi ɗon si ɓe landa sifa maggal mi jaabo aray hayinka fatawa kibaril ulama'i fi taswir ɓe landama sifa maggal cheikh usaymin tigi hoore mum cheikh usaymin ɓe maaki wo messier jon duwa hulde allahu wata o faw pay koye waɗugol taswir mbadingol ko allahu ni tagi tawno mari wonki ɓe maaki si tawi feere ala o landama fi muɗum ɓe maaki koyo moƴƴin koyo desin tawa ala hoore cheikh usaymin kamɓe ko ni ɓe warri mi susta noon feƴƴude kaɓe feƴƴi ɗon par ce que mi ala dardia hay ɓattagol ka ɓe ɓatti ɗon donc haa ka ɓe maaki ɗon mi addata amma noon si tawi ko janngayɓe fii ko yowondiri e fii médecine e ko nandi si banum ta fitde sinaka fewɓe wata famude ko gandal ngal tatale alamul islami on no hatonjini e maggal wona wongol médecin jo ɗon nde gandi ɓe desina e neɗɗo on ha laaɓa poste feere ala ko ma ɗum ɗo waɗ ɓe maaki ɗum ɗon no naati e daruri amma pay koye ekkitugol ɓe tun desingol ɓe maaki haray koye ɓe desin ko ala hoore cheikh usamin ko ni ɓe maakiri mi susta noon feƴƴude ka ɓe maaki ɗum nam oustaz joni min udditande hikkiɓɓen no assalamu aleykum ɓe numéro mum sakkitori 7706 assalamu aleykum assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah usaji no jin nam min landal anga wona ko neɗɗo uddotowo hunduko makko ko moyna kanko mo yiɗa niqabu ma ɗum ɓiɗɗo makko waɗata niqabu ko suudu makko ma ɗum walla sonnajo makko on haray kon ɗum saria islam wi fi on ɗon maaro kon ɗum wajji ɗon mo bon fayɗo haray on ɗon neɗɗo ko yimɓe ɓe o wondi e muɗum ɓen faamuɓe fi niqabu e ko nandi e muɗum ɓe duwamo wajade moƴƴa noon ɓe yewtiramo bil hikmati wal maw'izati al hasana par ce que ɗum noon tun ko alama nde hollande mo majja nden hunde ɗon o majja andugol fi mayre e ñawore mayel e yara ɓuɓɓen ɓe wiye wo man jahila shay'an aadahu gala neɗɗo majjaɗo hunde aslan o añede non noon ko neɗɗo mo tata ko majjaɗo hunde nden majjaɗo ɓuure mayre on e ko nandi ɗin peeji ɗon wonduɓe e makko ɓen ɓe duwamo laaɓande reedu ɓe yewtiramo bil hikmati wal maw'izati al hasana laaɓanamo reedu par ce que añugol ko allahu tabaraka wa taala addi kon añugol ko nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe addi kon ko bakkatu mawɗo molnaɗo dal si neɗɗo on findintinama o ɗum annaki no jeeya ko wonta saabu ha on tigi yalta islam e sen daari ko wiyete kon annifaqul i'tiqadi naafiqa ko findeyankoru ndum cheikh mouhammad ibni abdulwahab ɗin calɗi jeegoɗi ɓe jantani en ɓe jantino ɗon bugudu badi ma jaa bihi rasul añugol goɗɗum e ko nelaɗo on addi oɗo niqab ko nelaɗo alayhi salatu wassalam allahu on yamiri yo yettin ɗum ko ya ayyuha nnabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'i lmuminina yudnina alayhinna min jalabibihin idan ko mimma jaa bihi nnabi bugudu dhalika ko hunde nde tata ko naafiqa ko finde yankoru añugol ɗum wa kadhalika añugol sharia mo allahu tippini e yiile ko allahu tabaraka wa taala tippini sen ndaari ɗeɗo toɓɓe yaltinayɗe islam sappo ɓe jantani en ton añugol goɗɗum e ko allahu tabaraka wa taala tippini ko ɗum no naati nder ton sabu noon honɗum allahu wi dhalika bi annahum karihu ma anzala allahu fa ahbata a'malahum sabu ko ɓe añi ko allahu tippini kongo bonni golleji maɓɓe ɗi donc haray konngol ngol ko konngol tiiɗungol mawnugol ko dangerenningol finde bonde araɓe o wondi ɓen no duwamo yewtirde bil hikmati wal maw'izati al hasana hara ɓe ñaaɗali e hoore makko ɓe yewtiramo no sharia dina addiri
yewtirgol mo doy ha o faama ɓe holla mo defte fii muɗum e ko nande nin peeji oɗon o annda ko neɗɗo ɓe mana majjaɗo fii muɗum ko ɗum waɗi si tawi alhaali makko on no hewtude ha won sengo ɗum nam wono sifa ɓen ɗo ni wono si ɓe hollama wono goɗɗo on tigi addaniɓe haadi wono dalil on aya qur'anu maɗum ko sunanela sallallah alih w sallam fendo aya on jippi on tigi nanga wigol oustage kaari inni like wono ɓengu oustage kaari kam buumaga fi on nuwa hiɗa enude ko be buumoɗama ɗum nde ɗum ɗo hiɗa ɓuur hiɗa feƴƴintinde diina kan wono ɓe wonda piiji sifa ɗum maɗum sa woni ɓe goɗɗum ɓena kamɓe koko oustage maɓɓe wi kon kamɓe ko ɗum ɗon ɓe jokkata hara kon ɗum kadi woni ɗuma ɓenɗo o menta son faami mi faandi kon ɗon ko piiji ɗiɗi won ɗon taw ko hollata ko oustage ɓen tigi no duwa hulde allahu subhanahu wa ta'ala par ce que qa'ida dawa ko wi ko islaha nafsaka wadu gayrak ko ya moƴƴin hoore maɗa ha gasa si nodda luttuɓe ɓen e yi annabi Shu'ayb ko makuno ko وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب معنى نتوى ودعوة جنوه ko anduwa gollirde taw ha gasa jama o no yi'a e maɗa par ce que si tawi hawri hiɗa yamirde ɓe ɗalullade ko tana barti cheikhul islam ibn taymiyya ɓe maaki ka deftere maɓɓe iqtida'u sirat almustaqim mukhalafatu ashabi aljahim ɓe maaki ihdar fitnat alalim alfajir waljahil walabid aljahil fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun ɓe maaki rento fitna yimɓe ɗiɗo fitna neɗɗo mo tata ko janguɗo kono ko tewtoɗo pasɗum ɗo sharia dina e neɗɗo wiwɗo rewa e allahu tawa o annda goɗɗum ɗum waɗi si goɗɗo jangi dina haɗa yo anndu o woni darorgal buy ko e maɓe eɓɓoto si memminama goɗɗum ɓe ne usaji kaari kono wa ala kulli usaji kaari kadi ko neɗɗo allahu wiyali yo usaji kaari jokke ko o wi ko jokke nelaɗo alayhi salatu wassalam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu in tuti'uhu tahtadu kanko allah subhanahu wa ta'ala ko nelaɗo on o fawi e yen jokku wi faman yuti'ir rasul wa man yuti'ir rasula faqad ata allah donc usajijo hay goto no o way wono o way wana o nyentinteɗo abadan wana o nyentinteɗo ndaren cheikh Fawzani hafidahullahu ɓe maaki wonɓe annabiyu sallllahu alayhi wa sallam huwa wahdahu imamuna wa qudwatuna ɓe maaki faman ittaba'a annabiya sallllahu alayhi wa sallam fa huwa imamuna wa man khalafahu falaysa imaman lana ɓe maaki ko marɗen almami ka lasli ko goto nelaɗo alayhi salatu wassalam kala jokkuɗoɓe ko almami meɗen jokketeɗo men kala lundiɗoɓe wona o almami men donc karmo kojo no way wona o dalil cheikhul islam ibn taymiyata ɓe maaki aqwalul ulamai la yustadallu biha ala al adillati shar'iyya bal yustadallu laha bil adillati shar'iyya konguɗi karmo koɓɓe na kandi waɗirte dalil koyo ɗi ɗaɓɓitane dalil ɗi wallitore famugol qur'ana e sunna donc ara e karmo kojo hay goto waɗɗaki goɗɗo jokkugol mo few si o lundike dina ko en terto mo eyi imam maliki ko maaki ko si ɓe lundike ko en terto imam ahmad kadalika imam shafii kadalika en ardata e konguɗi maɓɓe ɗin kono ɓeɗo fop imam abou hanifa imam malik imam shafii imam ahmad ɓe holli wonɓe si tawi ɓe addi ko lundi qur'ana e sunna ko en ɗettu qur'ana e sunna ko ɓe neɗɗanke donc haray na o safijo kaarijo ma kaarijo addi ka diina jibrilu koye nelaɗo on arayno jibrilu acci arde e goɗɗo hande kadi goɗɗo ala droit shar'ingol goɗɗum kadina si o landama ko yo wowlu ko wowlano kon o hatta ɗum hada billahi tawfiq nam landa sakkitoro ngal a wiwtino marde boy kono accana jamma ko wano fi wono ɓe wonɓe ɓen tawanno ICS ni ko leydi arabuɓe haray ɓe waɗude himɓe ɓen ɓe nodditata ɓenna kamɓe ko jihad boni waɗude maɗum ko inde islam haray ko ɗum sharia dina kam wi fi ɓenno yimɓe ɓuuri kadi si wono wonɓe Amérique ga mayele ɗe Europe si julɗo ɓenna onon julɓe kon warayɓe yimɓe ko ni e ni si ɓenɗon koni ko waɗude ɓe holla ɗum ɗon wona ko nettuji ma ko télévision jare kon ɗum sharia islam wi fi ɗum ɗon non jama on piiji ɗin ko yimɓe duwa faamude kon ko wonde piiji buyno wadde hannde ɗi tawata
ko piiji ɗi hoɓɓe woni wadde hiɓe dambiti ka islam hara haqiqatan na islam ɗo woni wallude no woni ɗeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe waɗayɓe ɗiɗo attantaji si waɗugol ɗiɗo attantaji sifaɗi feddeji ɗi limuɗon ɗo wona Daesh en o état islamique kañum ma e Boko Haram en e Shabab en ha hewti mi anda ko Akmi Ansar Din e ko nande sifaɗin piije kibaril ulama fatwaji ɗi ɓe waɗi ɗin e hedde maɓɓe on ndaari deftere no wiye fatawa almuhimma fi tabsiril umma ɓe yewtay fi ɗum ko innete al irhab ɗiɗo attantaji ɓe maaki ɓeeɗo ɓe dendanangal maɓɓe hay gooto e maɓɓe jeyaka min ahli sunnati wal jamaa ɓe maaki gooto e maɓɓe kadi wona neɗɗo mo tawata ko neɗɗo wonɗo wadde jihadi fi sabilillah ko ɓe woni wadde ko hoore maɓɓe ɓe woni waɗande jihadi ɓe maaki ɓe fop kadi fedde maɓɓe nen ko fedde hawariji woni ko ɓe jeeya e muɗum wona ahli sunnati wal jamaa par ce que jihadi no mari shurut kamɓe ko ɓe woni wadde ko yowndira e shurut noon Cheikh Ibn Baz en no yewti fi maɓɓe gila e bellade arano maɓɓe on Cheikh Ibn Baz wanno fatwa fi makko Cheikh Usaymin wanno fatwa fi makko oɗo tigi Cheikh Yahya an-Najmi rahimahullah kamɓe kadi ɓe wanno fatwa fi makko Cheikh Muqbil tigi e hoore mum ɓe maaki ɓe yiidi e makko ɓe yewtidino e makko fi wallitagol fi juulirɗe fi duɗe ko nandi ɗin piiji kono ko wiyanoɓe ko ɓattaki on saha ɗon finance fi attantaji e ko nandi ɗin piiji e Cheikh Salihu Suhaymi tigi ɓe yewta moƴƴa fi ko yowndiri alhaali Daesh ɓe rentina e jama o moƴƴa e fiyake Daesh par ce que Daesh ko feeñi kibaril ulama wanno fatwa e maɓɓe wurdaɓe fewn ɗo ɓen wona mufti on Cheikh Abdoul Aziz Ali Cheikh. Assalamu aleykum sar. Waaleykum salam. Naam. Donc raɓɓiɗi e laawol ko ɓen ɗon feddeji maɓɓe ɗi na e feddeji al-sunnati wal jamaa ɗi woni aray yimɓe kadi wonɓe wol par ce que ko heewi e maɓɓe kon kadi kamɓe heefera ɓen ɓe naɓide ko ɓuri fayda alhaali on sa ndaari ko ɗon haqqille maɗe yaadata e muɗum donc ko yimɓe ɓe tawata ko ñakkingol islam ɓe woni haray neɗɗo ko duwa fiɓude e maɓɓe wona e al-sunnati wal jamaa ɓe jeeya koye hawariji ɓe jeeya. Naam. Naam sar joni min udditande hikki ɓen ɗon joni mi tañƴini e waɗa e yimɓe ɗiɗo haray luttuɓe ɓen ɓe yaafo ha yeeso awa inchallah joni min udditande assalamu aleykum ɓe natirɓe ɗo email Aisha assalamu aleykum. Waleykum salam. Usaje no jenti ɗon awa. Okay, mari landal gotal komi lando ɓayi woɓɓe kadi ko fii komi woni landade like so ɓe waɗi baftaye si mi waɗayno bafte party kono ka waajuji ɗi mi nanata ka lawol kesal YouTube mi nani ɗum no harmi mi acci mi waɗata joni noon so ɓe waɗi bafte ni soodugol goɗɗum ni to jonna ɓe est ce que ɗum noon kadi no harmi ka harmani min famali landal ngal moƴƴa min ni waɗugol mi waɗayno bafte party aleykum salam. mi nani ka waaju anniversaire anniversaire naam bafte ko anniversaire mi faami landal ngal joni ok ko yowndire pullogine bisaw non mi faami mi yifiyake mo non haray ko yowndire fi waɗugol anniversaire anda si ɗon heeɗila nam usaji mi har mi fermi micro makko ɓayno wadde bruit seeɗa ok joni waɗugol anniversaire ɗon no anda aslan ko jeeya ɗum e ko alyahudu e annasara andira enen ka islam ko ɗum ɓeynata ayadul milad ko piiji ɗi tata ko jeeyaɗi e biɗaji e tashabbuhun bil yahudi wa nasara ulama uno waɗa tahdir e muɗum moƴƴa Cheikh Usaymin en e Cheikh Fawzani ɓe ndaari ka fatawa tiflil muslim ɓe yewta fi mum toon kañum ma e ka al irshad ila sahil i'tiqad Cheikh Fawzan tigi yewta fi muɗum donc waɗugol anniversaire ko mbiɗa joni noon goɗɗo sino wadde anniversaire madama arentike ɗa andi kadi ko hunde harmude ka islam ko le mbiɗa dagota ko ya wallitomo e muɗum na ya wallitomo weltorgol wona ya wallitormo mbuuɗi hay hunde
sabu on ɗum ko hunde lundinde islam si goɗɗo no wadde ko lundi islam si a jonnimo mbuuɗi aray ko firi a encouragé mo woni si a weltorimo anni mo joyeux anniversaire a encouragé mo woni e joomi meɗen tabaraka wa taala ko wi en ko wonde ko taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan si wallidirte koye hoore ɗoftagol mo e rewgol mo kanko Allah donc aray ha noon ta neɗɗo on waɗugol ɗin piiji ɗum no te goɗɗo organise ɗo soode laari ana amugol e ko nandeji banin piiji ɗetta mbuuɗi hokkamo e hoore ɗum nafsu cheyi c'est ko hunde harmude woni wadde donc ko rentagol e ɗum hattirde rentagol hada billahi tawfiq aram joni noon jonnugol ɓiɓɓe am ɓe ni si ɓe waɗi baftay mi ittani goɗɗo soodani goɗɗo mi jonna ɓe ha ɗum noon dagake no hana ko ngal ɗon ñallal woni goɗɗo ta hertingal goɗɗo yo ngal wonwo ñalɗi luttuɗi ɗin ƴettugol ngal ɗo ñallal inna ɓa ko ndeñanɗe ɓiɗɗo on heɓa donc mi okka e mo ɗum ɗo o e ara hay joni ɗa waɗande mo anniversaire koyo on tigui terto ɗum ɗo few ko okkatamo e nde ñalɗi ko ngawa ko a okkatamo ko ngal ɗon ñallal a duwaka wadde goɗɗum spécial fi makko sabu ɗum ɗum jarama mi faami yalla yebbuɗum Allah jonno mbara amin aleykum salam laɗitande hikkiɓe no sa oui assalamu aleykum wa rahmatullahi le numéro mum sakkitori ko 1263 salamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh awa usani jeeɗi awa assalamu aleykum ustadi aleykum salam wa rahmatullah aray miɗo mari ɗo lande ɗiɗi ɓe debbo landilan haray landal aranal ngal o wi wondema moodi makko so arti ka suudu wonde no moodi makko no juula wosino jangude fatiha haray sella haray mo falano andugo si tawi julde moodi makko en no timmi e si timma e haray julde nden ko woni ko jangude laaɓa ko woni ko jangude laaɓa few nam ɗon aray tawi alhaali o woniri noon aray kanko taw etoto o yewta moodi makko o yewtira ɓe bil hikmati wal mawidati l hasana par ce que yimɓe ɗiɗo si jombidiri ko duwaɓe wallidirde fiyake diina na wallidirgol tun ka aduna ɗo koye ɓe wallidir fiino ɓe naatiro e aljanna kadi ara goto kala mawnintinaki o e hoore oya gorko on duwaka mawnintinade hoore sonnajo on duwaka mawnintinade hoore gorko donc si sonnajo laaɓanimo reedu o jaɓa kankati o laaɓani sonnajo reedu o jaɓa mana o kala e maɓɓe tawa ɓe wondirino Allah on faalirano hara na yontigi mawnintino donc si o yirimo sifa ɗum ɗon ara o yewtira mo duyi sa a kaw tan ƴemi si o yewtimo o jaɓay o ɗumanno ha fimodi makko yo ɗaɓɓuka janga waɗi si o jangata o wawata dina kan ƴoyre famata dina hay nelaɗo on jangu ka duuɓi nogaye tati ɓe jangude donc wiwgol tummi jibinama komi julɗo miɗo andi ɗum wawata wonde ma on tigui janga aray si kanko tañƴinike o wawata himo andi hoɓɓe goɓe o tañƴini si yewtidi e modi makko ɓe fa modi makko jaɓay ara o yiida e ɓen ɗon o yewtida e ɓen ɗon e ɗumanno ono no anda fatiha ko tugalal jihangal e tugale ɗen ka julde andi mas jumhurul ulama ɓe maki mo jangali fatiha aray wala julde fi kala no woodi wiwɓe haymo jangal no mari wona imam abou hanifa imamul awza'i e ko nandi e maɓɓe no ala kulle no arayno waɗɗimo sellingol fatiha makko on e ko nandi sifanin peeji par ce que karmo koɓe go maki juulugol ɓaawo mo sellina fatiha si o laaɓanama reedu tawna ka ɗengal makko woni o salike kadi wurtude ɓe wi sellata ana cheikh ibne baz التوقيع رب العالمين الشيخ فوزاني كالملخص مبه علماء اللجنة كفتاوى الشرعية يكون عندي الانتجار كو يتو لابا نمود مكو سكان كو واوتا ويتو هبغو ونانا دنو الله بالله التوفيق ok jonno si modi makko inni wona en kafa gaburu warruno gerduɗa wo min kam warrano mi gerdi wo hare noon ko honno woti gerdata ɗon kadi si tawi woni ha modi makko wi'imo ɗum ɗon ara ko yo ɓurtu wakkilade kadi
yo yi alaali on fewndori ɗon ko yo ɓurtu wakkilade hande nelaɗo alayhi salatu wassalam fewndo heferaɓɓe wiwno ko mbilejo ni ɓe accirano ɗum ga fewndo heferaɓɓen kadi wiwno o ko fenowo ni o ko woni addande ɗo ko pillitti yimɓe aranɓe ɗum décourage ano nelaɗon ɓe andi ko mission ɓe nela donc ko ma ɓe yettina kan kadi ko yo yettin ɗon annabi noon huwajino duuɓi 950 donc ko yon tigi wakkilo fodde mo wuuri ko yo waaji haw maaya jarama joni landal andiɗa ɓangal ko raɓɓiɗungal haray on ko debbo no nani iɗon waajo wondema niqabo on ko farde ko farilla haray o mo inni wo si tawi joni kanko timmini tiggare makko nden o waɗi silbabu timmuɗo tis ara no yehi hanka leydi no timmi tis wo hara ko yeeso makko gon e juɗɗen tu yaltiti est ce que hara yimo e ella e nder ɗum ɗon haro buumaki ko yeeso ngo yalti e juɗɗen est ce que hara yimo e ella e ɗum ɗon min on alladi ana uminu bihi wa abinullaha bihi min komi gomɗini kon komi woni e rewirde allahu kon ko fardiyatul hijab wa wujubuhu ko waɗɗagol hijabu on e wongol faridda joni noon hijabu on e hoore makko waɗɗagol makko koyo sonnajo mbumu ɓanndu makko no ndu fo mayru kasi ko ɗum ɗo rewɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam wanno rewɓe sahaba ɓen ko ɗum waɗi neɗɗo si ndaari deftere wotere no inne sullamul amani fi ijabati man yaqulu bilhijabi bi qawli l albani cheikh aqil ibnu ahmad al uqayli o yehi ko yaaji fi oɗo hijabu e ko yimɓe addata kadi e hadisajo yugol ibne abbas wi yeeso e neweɗen si yalti ala ella mo addi riwayaji hadisaje ɗen fop tawɗe fop kole lowɗe kadi o addi kadi ko honɗum holli hadisaje ɗen koɗe lowɗe ɗe sella kadi donc haray min komi gomɗini kon ko hijabu on no waɗɗi karamokoɓe yaaruɓe ɗon ɓen ko ɓen ɗon mi jokki joni noon e hoore ɓen ɗon ko yaari gon kosi o acciti yeeso gon o acciti neweɗen ɗiɗi ko ɗum ɗon innete sufour ɓe wi ɗum ɗon no harmi jagotako walla cheikh ibne bas sen ndaari ɓe mari deftere no wiye hukmu sufuri won niqab kamɓe cheikh ibne bas ɓe yewti toon ko tiiɗi fi muɗum haray ko konngol maɓɓe ngol mi woni fillade ɓe maaki wonne assufour ɓe mana feññingol yeeso ngon e neweɗen ɗiɗi ɓe maaki ɗum ko jeeya ɗum e minirtikabil jara'im ɓe mana waɗɗitagol piiji bonɗi ɓe maaki wa sababun min nuzulil iqab wonay sabu kadi ha lette tippo e yimɓe ɓe maaki wa qillatul haya e fanɗugol hersa kadi donc ɓe yewti ɗum ka deftere maɓɓe ɗo wiyetene hukmu sufuri wan niqab awwal hijab wan nikahi sigar joni noon ɗum ɗon fof kanko neɗɗo on sen ndaari wona imam al qurtubi ka deftere maɓɓe ka tafsiru maɓɓe aljamiu li ahkami al qur'an ɓe maaki ka allahu wiɗo wala yubdina zinatahunna illa ma bahara minha ɓe maaki cuɗaari sonnajo ko piiji ɗiɗi ko cuɗaari ndi o tagiɗa e muɗum e cuɗaari ndi o cuɗinori ko tagiɗa e mum kon ɓe maaki asli mum on ko yeeso makko ngon ɓa en fop ɗen anndi si innete goɗɗo no laɓa ko yeeso ngon daarete wona gelerru makko ndu daarete goɗɗo daarata gelerru goɗɗo inna mo welam a yahata kadi ɗaɓɓugol ɓengu on tiginna e ɓengu makko joni hay so ittali niqabu on yo ñoru tun o yiya gelerru ndu ngo daaran ndu enna modi kaari welilan abadan ko ma o yiyamo yeeso ngon sabu on ɗum kaari no laɓa kaari no kaani kaka yeeso fuɗɗorta ko ɗo woni yaltirde cuɗaari fop joni noon goɗɗo wawata wiide goɗɗo suuɗu gelerru ndun acca yeeso ngon te pelletti yeeso ngon no mari fitna ɓuri gelerru ndon aɗay kanko sonnajo on yo hulu allahu subhanahu wa ta'ala o wakkilo o surra ɓanndu makko noon par ce que hay wiwɓe ɓe yaltingol yeeso ngol wona imamu shafii ɓe ndaari kara ɓe nani imamu shafii imam abou hanifa afwan ɓe ndaari ka rawa'i ol bayan ɓe addi imam abou hanifa no waɗi charti ɓe maaki dagagol yaltingol sonnajo o yeeso ngon no mari chartiji ɗiɗi ara nun ɗum tawa o watta ko laɓa ka yeeso makko o tufata kinal ngal o watta briyal lèvre o watta maquillage ɗimmun ɗum tawa kanko sonnajo on o watta kadi ka juuɗe ga jawo o watta laali fus ɓe maaki ɗimmun ɗum wonde tawa ka o wuuri ɗon ko worɓe ugginayɓe gite won ɗon
si tawi ko ndaarayɓe rewɓe haray no harmanimo yo accitu yeeso ngon ka yaasi ino laaɓi donc sonnajo yaltu ka yaasi ɗo a annda ko worɓe jelwonma ndaarude yeeso ngon par ce que cheikh fawsan ɓe maaki sufour labinoye sonnajo ko kaani wo ko kaani so waɗi ɗum ɗon o ndaaroto seeɗa kawrewi wo ɓe ndaaraymo to noon si ɓe ndaarima ɗon ɓe fitiniki a sus tawide na woni sabu ɗum ɗo a waawi dandude ɗum ɗo wo e mbere taaga ma on ko si a buumiki ha timmi aray yo holu allahu o hakkilo o buumo nam joni oustage en si woti noon jomba ka rewti no hani buumagol cheikh fawzan ɓe maaki ka deftere wiyetene fatawa alulama fatawa alhaydi wannifasi walistihada ɓe maaki shariaji islamu ɗi yowodira e jombegol sonnajo ko ɗi yowodiri ko e helli fegol makko ulama o lajjina ɓe landa ɗum e a deftere fatawa sharia sonnajo si tawi hawri o helli fama tawi o jombaka o waɗa hijabu ka o watta ɓe maaki si o helli fama no woniri noon o wi'ata tuma o jombawo si o juula ko noon woniri o wiyata kadi ko tuma o jombawo si o buumo d'accord awo merci jasakumullahu hayran on jarama boy Allah yoɓɓo e waɗana on ko battane mo moƴƴe are assalamu aleykum aleykum salam assalamu aleykum oustaz joni aray oustaz ɓe gonno landi ɗo mi annda tara ko fi hiwragol o maara ko ɓeytugol goɗɗum so mi wittana e ɓen ɗon aray hatten ɗo inchallah nam assalamu aleykum oustaz Mouhammad Saliou assalamu aleykum cheikh aleykum salam wa rahmatullah wa barakatu o tigi no weltani o vraiment golle waɗi heɓugol tan waɗugol nde yewtere yewtan mo ƴettuɗon ɗo haray mi faalano wuri mbi Conakry toon suka miñirawar no jannga e juuɗe mo yo jonnan numéro moɗon hara o waɗana e yewtere laawol kisal kono beni mi yii tawi ɓay koye contacté on mi ɓurti weltagol imo inne Ousmane Koyin Balde naam ok haray landal wo mi ala si wona landal gootal pet ko ɗuuɗi ko fii nde ñalande handere ɗo ɗum ko yomo Ashura ɓeydi tan on en seeɗa ɓay hiɗen anndi ka meɗen hani no heddi ɓe tawata no luttiri ɗum ɗon e hakkille muɗum wano enugol yaha lootoyo yalta hiwroyo juulama e jang yimɓe pikkuta paani inna sosoriya mbay o sifa ɗum ɗo fof hawrodiri est ce que hino yaade sunnanelaaɗo on ma ka ko honnum woni ko yaade sunnanelaaɗo on ko ɗum noon marno landal jasakumullahu hayran amin wa iyakum hoy o weltanama moƴƴo jasakumullahu hayran barakallahu fikum fayda haray ko yowodiri e ko ɓe landi ɗo kon ko amrun fayda maruf koko annduɗen fi muɗum oɗo yewmo Ashura ñalande sappaɓere jombente ɗo yoɗo ko ñalande hiɓɓunde neɓunde par ce que ko ñalande nde tawata alyahud no jogitinode juldere ko atti e firawna halkede seede muɗum ɓe annabi Musa alayhi salatu wassalam e firawn ɓe yewtuno ɓe haldi ɓe fotti fi firawna ɗaɓɓay mbileɓe ɓe fotta mbileɓe firawna ɓe annabi Musa waɗa folotiro annabi Musa ɓa landike firawna ko honde tuma wonta maw'id maɓɓe on firawna ko wino ko maw'idukum yawmu zinati wa an yuhshara annasu duha o yawmu zina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ɓe maaki ko yawmu Ashura mana ko sappo jombente hari ko andano ko juldere ka maɓɓe yo non ɗum ko goo ɗimmum ɗum ko tawata ko ñalande nden kadi ko hiɗɗere ko e ngal ñallal koye sifa ɗum kadi ñande sappo jombente kadi woni ko allahu subhanahu wa ta'ala halki firawna e yimɓe muɗum o laawini kanko allahu o dandi annabi Musa e yimɓe muɗum ɓen no jeeya e piiji waɗɗi kadi e ngal ñallal ɗon woni sahindinede oɗo e tamirawo nelaɗo alayhi salatu wassalam mo tawata ko sayyidun ko kohojo sukaɓɓen alshabab fil janna woni al-Husayn radiyallahu anhu wonne ñanden woni ko o sahindina
donc ɗiɗo fof ko piiji ɗi tata ko jeeyaɗi e piiji wannoɗi e muɗum wa ala kullin ko wonani e muɗum ko honɗum nelaɗo alayhi salatu wassalamu abdoulah ibne abbasin ɓe maaki o ɓa nelaɗo on iwi makka ɓe feeri ɓe senike madina ɓe tawno alyahudu no hoorangal ñallal alyahudu ɓe wonnoɓe madina ɓen ɓe hoorayno 10 jomdente nelaɗo maaki ko ɓe hooranta ɗum ɓe wi wo ko yettugol allahu jarnamo ko halki firawna ɗen ko o dandi annabi moussa e bani israil nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ko min ɓuri handude e waɗugol ɗum horugol ngal ñallal sabu annabi moussa hoorayno ngal yettugol allahu tabaraka wa taala on fati kamɓe nelaɗon ɓe hooringal ɓe maaki hitande hikkande ɗon nden si tawiɓe ɓe hooray 9 e 10 fiyo ɓe luutodir e alyahud donc on ɗum wonani en e ñallal ngal ko waɗugol ko nelaɗo o alayhi salatu wassalamu ɓe waɗi kon hoore 9 kañum may 10 lanni par ce que yimɓe ɓuyno sikkude ko nden ñande woni ko hitande nden fuɗɗi la hitande nden fuɗɗi ko ñande goo jomdente hitande islam nden fuɗɗi ka calendrier hijiri wona ñande 10 jonno yimɓe ɓuyno sikkude ko ñande 10 oɗo waɗi siɓe faydiraji buye muɗum hoɓɓe innayi ko yontigi looto ndiyam mbiru jam hoɓɓe inna haray ko yontigi juulu darɗe 2 e koye jama o yaltuɓe salmodira worɓe e worɓe e rewɓe e ko nande sifa ɗin piiji ɓe inna ko jokkere enɗam hoɓɓe kaka canɗi yaata lootoyo e accitugol jiwoy ko yalta e domugol e ko nande sifa ɗin piiji fof no fof ko piiji ɗi tata ko ashiyaun baidatun an sunna piiji woɗɗitiɗi sunna wa sunnatu baidatun anha sunna on kadi no woɗɗitiɗi hattirde woɗɗitagol ɗon ko piiji sincaɗi wodi hoɓɓe goo jogitiɓe ñallal ngal ñallal wulletengal ñallal barmintintengal wona chia arrawafeɗa hamɓe ɓe waɗi ñallal ngal ñallal wona o ɓaako alhuseini ko neññande shahidina ɓe ɗetti ɗum majjere moolanane ɓe waɗi ɗum wullugol sembita misuwar ji fitta gonɗi fawgol makko ba haysi tawi mo weltimo jibinanande ñande yo wullu e wulla sifa ɗin piiji hay makko baɗo yo force hoore mum o wulla aɗa addi ko satti yo noon kamɓe ɓe waɗa ɗin piiji ɗon fof on tigi wulla ɗon ha o ɓiñña ɗon ha o concentré o ha gonɗi yalta o ɗetta misuwar ngo fitta yahaɓe ɓen ha hewtoya Karbala ɓen ɗetta lancé tiji e laɗɗe ɓe barmintinoɓe soppitoɓe yaltina ƴiƴam yugol ko kaffara e ko nande sifa ɗin piiji ɗumno ko jahlun adim wa khurafatun adima ana ko piiji sincaɗi majjereji molnaɗe e hoɓɓe goo yaruɓe ɓen fi jiwngal ngol Yazid kamɓe ɓe inni wonde hay ñallal ngal ko ñallal weltare donc ko ñallal julde koyo goɗɗo defu o ñaama e ko wande sifa ɗin piiji ay ko kanji ɗiɗi tawtuɓe Yazid ɓe yaari ɗa taw ɓen ɗon wi yo welte tawtuɓe Al-Husaini ɓe wi ko yon tigui seytin o wulla ahlusunnati wal jamaa noon kamɓe ɓe wi ɓeɗo ɗiɗo ko sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ko yani hakkunde maɓɓe kon goɗɗo duwaka wiide ko o mari gonga ko o mari gonga mana faljere waɗi faljuɗo e maɓɓe o Allah tabaraka wa taala yafoyto mo wowtanta hay goto ahlusunna wiyata ko oɗa mari gonga ko oɗa mari gonga imam ahmad baɓe landama ɓe maki tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alayha maktasabat en jogitota ko ñallal ngal juldere en jogitota ko ñallal ngal ñallal wulletengal e ko nande sifanin piiji e chia ko hollata wonde ko yimɓe majjuɓe hiɓe ɗetti alhaali Al-Husaini on ɓe mawnini ɓuri baaben Al-Husaini télé pellet Ali ibne Abi Talib no mawni ɓuri Al-Husaini Ali kadi ko shahindinaɓe kono chia jogitaki ñallal ngal Ali shahindinangal ñallal wulletengal ñallal barmintintengal ɓe waɗali nokkure nden kadi nokkure wattede ɗum yo noon ɓe waɗi ɗum ka ɓiɗɗo Ali on ɓe waɗali ɗum ka Ali kañum no tun no holli ko majjere télé Ali no teddi ɓuri ɓiɗɗo muɗum ngu donc haray ko marɗen ko waɗen e mum ko horugol lanni ko ɗin ɗo piiji marɗen e muɗum haray jama on koyo rento e ɓiɗaji luttuɗi ɗin jonnugol paykoye paanije ɓe yalta ɓe kuda ɓe dérange yennugol yummiraɓe wigol mawɓe ɓe okkata e yaltugol inna ko julde nde lootantake donc ha tawi ɓe luutodiri ɓiɓɓe maɓɓe no wiide julde nde lootantade kamɓe ɓe lootade o piiji luutodirɗi o ɓiɗaji haray jama o yo rento e ɗum ɗon ɓe tabita ka nelaɗo alayhi salatu wassalam tabiti ɗon hada wa billahi tawfiq jazakumullahu hayran amin wa iyyakum awa gasi sa en joni haray ɗen wawi hattude ɗo hannde hara yimɓe luttuɓe ɓen ɗo haray yoɓe yaafo ha yontere hannde inchallah
haray hatten ɗo ɓayra jemmi hara yimɓe ɓen kadi buydawa e golle inchallah haray ɗen ɗon wawi waɗande en ɗon duwa haray mi weltike fota haray yo Allah lanɗo yoɓ on ko ɓuuri moƴƴude e jodde amin fayda duwa on ɗo haray en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo allahu on faamin en kaɗo dina hattirde faamugol e hoore sunnanilaɗon alayhi salatu wassalam o arsika en jokkugol o faamina ɓen gureji meɗen ɗin kadi o arsika ɓe jokkugol enen ɗo fof wonɓe kafiduɗe fi ɗum ɗo ɓen allahu tabaraka wa ta'ala waɗum joddiji meɗen ɗi yafanagol en bakkatuji meɗen o jaɓana en golleji meɗen moƴƴi o okka en aljanna firdaus o danda en lette makko ɗen adna e lahara ara siɓɓe meɗen kadi ɓe waɗali jungo e ɗum yo allahu arsikuɓe waɗugol jungo e muɗum jogitiɓe oɗo radio wonɓe kurkanade ɗum yo allahu tabaraka wa ta'ala yoɓuɓe joddi moƴƴiri ka aduna ɗo yoɓa ɓe joddi moƴƴiri ka lahara wonɓe ukkude jawle muɗum kadi e muɗum yo allahu on yoɓuɓe ko o fodi kon neɗɗo mo tawata ko neɗɗo e waɗɗo jawdi muɗum e fi dina makko kan aray o ekki yeeso ɗon ko hiɗen toro allah subhanahu wa ta'ala yo allahu tabaraka wa ta'ala nawru oɗo sunna yeeso o nawra yimɓe ɓe tata ko jiwganeɓe sunna ɓen kadi yeeso يا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين على ترك الله يا الله ɓuttina en leydi meɗen ndin e leyɗe julɓe ɓen fof o itta ngu ha sidanka ko woni ngu ka leydi men ɗo e oɗo leƴƴiyagal ko tata ko e majjere jeeya o itta ɗum hakkunde ɓiɓɓe leydi ndin o waɗa gomɗinɓe ɓen fof ɓe nene goto baba goto yiɗidiraɓe lillahi wa fillah وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم jama julɓe ara yande ko ɗo wonɗen e hattude inchallah haray ɓe lande mum jaabaka ɓen ɗo hande aray buyno rangi ga kono ɓay haray jemmi andi kadi ɓeɗo kadi aray ko afrique ɓe woni haray yo muññi ha yontere hande inchallah haray ɗumen anndintina yontere hande ko oustaz Mamma Saliou Espagne woni wadde bayana on haray kadi kala faalaɗo humpitade piiji ko feƴata kon fi ka ɗuma ga ko laawol kisal hara faalaɗo groupe Viber no woodi mo wawi haray windande men ka laawol kisal hara men ajutamo ko groupe Viber ton sima ɗum o visita haray site laawol kisal o e ɗuma on no Facebook laawol kisal o hara information ji ɗin fof no to inchallah hara jama on to rama visitoygol YouTube laawol kisal on kadi hara toujours ɗen tori wallidirgol kadi hara no radio on yaara kala wallitotoɓe fi wona waajagol fi addugol conseil ji kala kadi wallitotoɓe fi finance ugol haray mo wawi min windande ko laawol kisal hara min wallidira so tawi hara en invité wona usasiɓe wonɓe africaine e ɓay ɗon andi ɗe mari usasiɓe boyi kadi toon kono ko woni wo haray koko financé te haray pay koye kadi ko won koye janngude on koye fuɗɗade haray nabar koye moyen haray ko anniyeɓe woni hollude haray to rama en fof tambitagol wallidiren hara radio men o yaara yeeso inchallah haray ɗe weltiɗe ɓeydi kadi du'a yo allah alan ɗon ko saseɓe hinnanen koɗo yo allah ɓuttinan e leydi men ɗin ɓuttina leydi kala julɗo joni ara min weltike allah weltana en fof meɗe allah tummidira en fof ko jannatul firdaus assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh